West Karbi Anglong Wetijar Silbeta Mailu Biharia Rong Mailu Nepalia Rong Nawai Bir Lakha ke Thomapan Containment Zone Kibi Dongkamukam Rong Supiang Kang Nitroxian Kang Hap Kling Japan Dongkamukam Municipal Board Pen Kapangdak Bokajan Subdivision Borlang Sorong Asor Idon Paroi Si Chirung Si Towar Kasalam Kardom Katnews Berta Thanbang Nili Junaliti Mungpi Non Berta Ang Tonpen Arjuik Tha COVID-19 positive kilong apai ke ong langdam si West Karbi Anglong Kironi Havar Rong Plia Rong apan containment zone kibi munit ke dam ke wang ki kham ke West Karbi Anglong District Administration Pen Kironi Havar Long Plia Rong apan containment zone pusi Vosik Krep ho ani pachithang pontang lo COVID-19 na kiso ke khang na pen rat apran ke messenger phan kibi la so containment zone isek munit anta chidam chewang long leputa hukuma lo long ki jong paso Containment zone Kibia Rong Laki, Mailu Biharia Rong, Mailu Nepalia Rong, Wetijor Silbeta Rong, Lapen Lakha ke Thom, Nawai Bil Arong Hello. West Karbi Anglong along non-containment zone apai sirkep unpleng tanglo. Non-malom West Karbi Anglong hawar COVID-19 akiso ang tek kilong bomajok Dongkamukam Municipal Board angkang nitroxian lockdown ki pidupon Japan Vosik Nipai Krepo ani Dongkamukam Municipal Board Chairman Tilis Ramrong Hangpen Pirangki amai ki padupon abirta Pirangki Kelvin Tirangpen birta nang pali Vosik Nipai Kritroxi ani ada porpai popen Nipai inkoira ki thom ani anikang sam porpai po an Nitroxia Parman Dongkamukam Municipal Board Ward number 1 pen Ward number 5 angkang hitikulat pen chenglok gari motor kivek thap mate kijui hai hui padolongli kang hap thip jia pan phirang kia mailong pangdak pon bithungring thama constituency aro COVID-19 akiso abur menmen nang kibat ajok anutina bang pubang pia tumta kachiri nang ji akinang sot COVID-19 akiso abur pen kachingrai thek jia phan social distancing lapen inghoi nukan kachidip ape ki enang ji akinang sot polam he Dongkamukam Municipal Board ahin pen pachini labang sualong rat atum sitami COVID-19 akiso abur pen kachipachok jia phan sorkar pen ki thik pi aron lapen alam toy kroi nang ji ang parta mithang ahem chido nang ji lapen lockdown apor hu Dongkamukam Municipal Board pen nitroxia Parman hitikulat kang hap ke phapon along doctors hospital bank PHE asep media lapen kenang sot kisu kachipon atumapan kangkir pen pejok pon nitroxian kangkir ki phapon ahu thangnan asai ka bipin pen hitikulat a joki do pangtar lapen armu ka chingrum pangtar tumjong si do kok polote sotak pen kangsai padupon chiputa phirangkia mailong pachini pontu sokep atha lapen ningkan kep aber arta osumara bangke hempen nangbar bedet sikimi athema laso kisu ki unnai ke ningkan troke babat lapen ningkan kep abe pusilitum non alom ke arjulong bomlo lapen nilitum laso kiripon ateng komane bang phubang phijong sinlitum soron arkon arkan ponde pulonte litum lapangke aron ateng pening saipon po labangke hoklo nitum cheparai ponlo lapen mangsu ase nilitum misi kachun nilitu Dongkamukam arada tumhan je laso seke banganang litum dome thak me lapen koson si laso bangso kisu penching rajima hala banganang litum munthi ponang po lapen jong si mane munit kimi mate kachini ne munit jong si litum Dongkamukam marlu pine theglong lok polonte litum totkonat pen hoitu dongka outpost kalite municipal board office long sta menang tumnong hu nang than pachini nangji athema bangso kisu ke no namat ke adowai puklang klila lapen jong si konane containment zone pen kidu mate home quarantine men kidu tum jong si bang pulonte la kenal litum pachini dundak bathan dundak si me je bangso kisu ke ahoklo la pen nalitum asap suching raja si me ba hemle bang sitame litum hem theng ar jablun pen sitame lang tuman than bujai dunang po la pen jong si kisu kyun e abisi pulonte litum addition teng monte kisu kyuni pulonte la ke private gari ke litum padamlong la pen hoitu mane theglong logama council aba suli voile pubang doji halam ngai tum pudunde athema Halloween tum chidam ninga thaidu nitum kela dukan taho manan nama social gathering ansi tum kang haponji
Bukajun subdivision ki parlo inglonga hawar borlang so ronga sor idon pharui sia tangka cherung chereksi rong arjon ki damat war salam pon pusinili tumalong birta nang pali Karbi anglong ataningkan troxy cap rasir cap aningkan kiluthulo non puan tha borlang so ara towar kemiar je theklong lelang borlang so hawar rong troxy andola pen adon lela khalote don pharo hinira poke pratrok ando gaumbor banghini do alang nitum idon pen pharo sisi tangka chirumsi barla hodda michi jiaphan bosi cap ani pen idon inu chepengsi rong arjon ka cheleng atwar kasalam pangcheng pon kapatanguni an ke Karbi Autonomous Council of Hansi Kirap Kilong Jiaphan towar cholang thu towar kasalama mo borlang so area committee mepu Robinson Tiso chunbang ratno rengma along Arya Sangho tum patirpipon Bini Karbi prime time ang kilapons kang ton peklo tumithakmi kurwang thu